muramura magatheti toria mandikitwo ni aria maciandikaga riu twenderetine mwiroreri na nitugukurite kuma ria twambiriirie ati mugeni witu wa mbere ni muthuri ugwitwo Alan Njenga. Alan Njenga ni murutani na murugamiriri wa cukuru wetagwo NIBS. Cukuru wa NIBS ukoragwo muno kuria Thika Superhighway. Wona waima Ruiru hau mbere hanini ni ukora cukuru ya NIBS. Na Njenga oka umemerekia murihire nigetha turanie maundu meri matatu tuteithie ciana citu gucagura kothi, gucagura career. Tondu rimwe mwana ni arigagwo ona muciari rimwe ni arigagwo mwana uyu ri eguthomera ki. Kamau wakwa tondu ni aragiire B+ nicio ndagiaga by the way. Kamau tondu ni aragiire B+ ri ni kothi iriku njega angithoma. Muciari ringi arenda mwana athome kina nake mwana arenda guthoma kina. Mucio kagia ngarari gatagati ka mwana na muciari. Ngarari icio nicio ndirenda Alan Njenga atutare uria tungiciethema nigetha ciana citu cikione kothi mekurira matuko mao mothe. Njenga ngimwamukira ndaririkana ciugo tigire anjira ati matuko maticiaraga. Alan Njenga mwega rucini. Kwega muno mwana Kamau. Good to see you. Ona nie ni ndakena muno ni gukuona. Neguo. Na ndagikena ni gukorwo gicambua rugano ruu. Rugano rwa kieha. No mwathani ari na hinya na ni egutema njira ni tondu wa mutumia ucio. Otherwise ni gwenda kuoya mweke uyu kugeithia eroreri a TV ya Inoro. Na gucokeria ngatho ni kunyita ugeni muthenya ungi nigetha tuthie na mbere na kwaria maundu makonie githomo. Nweka introduction na niguo maritwa ni Alan Njenga kuma NIBS Technical College na wira wakwa muno koretwo horo wa gutara mbeu njithi makiria uria mangihota kwirugamia miturire-ini yao na mangihota kwimenya tondu kiria kibata thiini wa muturire wa mundu ni kwimenya na kumenya niki giatumire mwathani akurehire guku thi nigetha wiki atia na ni tondu wa mahinda ni ngwenda kwaria horo ucio wa career choice tondu ni horo nyonete ukoretwo giite aciari muno na mahinda maingi ona ndanetwo makanitha-ini na macukuru kwariria arutwo. Uhoro uyu wa guthura career ni uhoro ukoragwo uri muritu kuri andu aingi na amwe makoiga hi guthura career is a science, guthura career is an art. No njugire guthura career is both a science and an art, meaning ni undu ungithoma no menye this is how one can choose a career. Njuge atiriri riria murutwo arikia githomo kia form 4 ni akoragwo ari na wendi wa guthie na mbere na githomo. No uria gukoragwo kuhana ni ati arutwo aingi riria mari high school ni makoragwo makirorera maundu uria marathi na makerorera hihi andu aingi akona anko yake akona anti yake akona ithe akona murata wake endete uria ekaga na ageciria uguo murata wake ekaga onake no ahote gwika. No akariganirwo atiriri ni tondu ni nyendete Kamau akang'ethe rucini kiroko akichambua magatheti Inoro ri nie no nyende gutuika mutangathi riu kwoguo aspect yake ya kuona maundu kana kwenda career yo ni tondu ni endete Kamau akang'ethe ni athikagiriria Ngogoyo na akaigua nake no ende ku present Ngogoyo no akaga kwirora na akarora atiriri hihi nie ri ni nginyanire kiria turoraga ri riria murutwo eguka NIBS Technical College akienda career ri kindu kia mbere ri ni njugaga ni academic ability na academic ability ri ni uhoti waku githomo-ini tondu gutire career o yothe no nginye supportwo ni uhoti waku githomo-ini ti uria ndahitukire niguo riu uhoti wa githomo ri niguo riu hau ndiroka ari grade tondu riri uhoti wa githomo he kindu arutani aria marerorera ni moe kindu ithu arutani tugaga getagwo domains of learning na domains of learning ri ikoragwo ari ithatu ni kuri mwe twitaga cognitive na warora uhoro wa cognitive domain ni tugeragia kurora riri knowledge murutwo uyu ri in terms of knowledge ya githomo subject ciothe iria athomire ri ahana ate in terms of knowledge in terms of understanding in terms of analytical skills tondu riri maundu ma tungiaga kurora ri acoke murutwo yo career for example ta ya engineering ri irari kwa a lot of analysis ri ni agakorwo na challenge kwoguo twarora cognitive domain ni tucokaga tukarora kindu gitagwo psychomotor domain ni skills
skills ni kuri andu already ukirikia form 4 ri no ona mundu ri ni aratendi muno gukorwo mwena-ini wa electronics ni ukumukora na tuindo twa electronics ni ukumukora na computer ange ni ukuona magitwika so much inclined na riko mundu uyu mutu atigara turi o tumaundu ekaga kuria mucie ukamenya haha in terms of psychomotor domain skill wise ri murutwo uyu no akorwo ari talented na njira ino ni kuri kindu kingi gitagwo affective domain na affective domain muno yaragio horo wa attitudes githomo ona riria tuguthie guthoma thukuru kuma form 1 kuma standard 1 na riu iri retwo grade 1 all the way kurikia nginya university kindu kimwe intention imwe ya githomo ni ku develop attitudes na koguo domain icio ithatu ni very key tugacoka tuima hau ni tukaga tukarora kindu kingi gigwitwo temperament ni personality yaku neguo wewe mundu ri maundu ma hihi na ndikio ndageria kuma break muno na gikuyu nigetha aciari mamenye kindu gigwitwo personality ri ni riri nie ndijenga ri who am I deu nie ndikamau ri deu na psychologist magoka makoga atiriri temperament ino ri makamigaya icere inya makoiga atiriri ni kuri andu aria hihi metagwo sanguine nacio ni moikaine muno tondu sanguine andu aya ri they are outgoing andu aya ni very social andu aya they are very good in communication ni andu ega ni andu makuhota kwaria ni andu mahotaga guchangamuka na andu acio ri ni kuri careers iria ikoragwo imagiriire muno no ungekorwo we ni ndijenga na ndinahota kwamba kwimenya where do I lie in terms tuoka kurora temperament yako ari ukeyuria atiriri ni ndijenga ri personality yakwa ni riku am I a choleric na cholerically ni andu sometimes yugukora they are result oriented ni andu very serious na andu makoragwo tu focus yawe koragwo ari results ni kuri ange aria twetaga melancholy ona ori andu aya ari they are bit introvert na ni ugukora ona ni andu very much inclined towards quality ni mundu we very specific ni aroraga details here small riu wathie sanguine acio ni njugire they are very good communicators na hau niho nie nawe kama uturi tondu ithuĩ turi andu riu uhoro wa kwirwo twarie nginya hwaini ucio wira ni tukuruta then ni kuri ange category ingi ya mwisho etagwo phlegmatic andu aya me phlegmatic now they are service oriented ni andu akwirutira ni andu akwiheana ni ta ma producer yes magibidi na riu toguo ringi kibe athiaga kungania maundu ma kwirutira na maundu ma muingi watheti kwiremwo njera-ini citu ugathie kugira mohoro ma guteithia society woka kugeria kurora personality ici na kuci group uhoro-ini wa career ri riria ukuona mundu ni sanguine ri na mundu ni social ri is good in communication ri ni kuonania ngioya career for example career ya marketing ri is all about passing enthusiasm kugura thimu ino kana karamu gaka guthi kwendia ri kiria gitumaga mundu endie karamu ri urendia value na kanua nikio wonaga ringi utuko tuguraga mibuto Nairobi ukagura mubuto na wonio bio mubuto no ukuigane wathie ugakorwo na mwina muruguo mutingikira mubuto ucio ni mwarie no haria wendeirio bio mana wa fitwo na wona mubuto ucio ni mwega because these people are very good they are good in communication they can convince andu acio nio sanguine mundu ucio eka kothi ta ya journalism ni mundu uguthikiriria tari riria guguthikiriria ngogoyo ri sometimes you just make me laugh na ngaigua so much relaxed tondu riri you also have a bit of humor as you present you have a bit of humor ni wega muciari amenye atiriri maundu ma ndirari uhoro wa mo in terms of personality ri ithuĩ thukuru tutingiuka tukubundithie tari tutingiuka tukurute humor we gukorwo i fake no ingikorwo i natural and inborn ni kuhota gu support career yaku no hote kurugama wega thiini wa career tariu ni kuri andu mebagathaga muno tondu ungirora uguo ndabatariria quadrants icio inyari amwe ni ukuona they are inclined towards people na nikio metagwo they are extroverts aya nge they are inclined towards result they are task oriented ukona ungichoose career ithie opposite na personality yaku ugutura na thina na ndugutura wendete uria wikaga uri wikaga tatari undu urenda a good example ungioya engineering na we mundu you are a sanguine we wira waku nduri ni bagabaga nduikinderia wega ri of course urituraga na mathina no konaga tota performaga na nikio wonaga andu mathiaga makadrop careers nie no njire muciari atiriri murutwo cio waku depending regardless of the grade
abe o understand wego menye mwana wakwa personality yake ni muthemba uriku koguo twaritie ri maundu meri tukari uhoro wa academic ability ukamenya uhoti wake wa githomo ugacoka ugataukwo mundu uyu ni kanyoni muthemba u na wa muico ri interest tondu ungiaga guthoma ungiaga kumenya interest wewe murutwo githura karia ri thina uria munene ukaga ni atiriri for example haria mwarimu ekiraga gaturumo kana ekira komari hau ni ho gutigira tondu ri na interest undu ucio ni guringiririo waringiririo ni muciari waku we nduri handu weciritie no uthio geke engineering nduri handu weciritie no uthio geke medicine kothi cia akorwo ni kothi ta ya cosmetology ti kindu kiari thiini waku ureka tu tondu o wike nduri na interest koguo na woka hwaini ri ni muthomire concept for example ni muguthomaga uhoro wa confectionery uhoro wa kuruga na mitu wathoma confectionery mucie ni wakora mutu na ni wakora oven nduri kindu ndungioya mutu ukime ugerie kaundu and you have the time ni urathoma electrical and electronics engineering no wainuka mucie na kwena project irathie na mbere ringi baba wanyu ni ara develop project handu nena wira wa thitima you have no interest ginya baba wanyu akariga gwatiriri how comes my son athomaga thitima Nibs Technical College no riri okite mucie na ni ndiraka buroti ndire ndamuona makimuvu na electrician yari yatiriri njenga ngorie ta mundu toy interest no your passion okay. Thank you. Interest ni your passion. Na ni ugukora ringi tari uri muciari ni ari ni teira ena ne foodi wa go is a designer na murutwe ari Nibs areka kothi ya fashion and interior design no ndagithie duka-ini ya nyina kana ndagithie onaga ngora akaibada tondu ti undu endete kothio tio yes no ri tondu baba wao ni amutindikiriria gathome uhoro wa design ri nikio arathoma na nikiari bata muciari dikuga mwana ndakae guguthikiriria na aria nake na iritu marathikiriria manyite wega muno guthikiriria muciari ni kindu kibata muno tondu muciari onake ariona kaundu gake na njugaga atiriri kama utondu ri mwandu anini nao ni mari maundu mangi uthangihota kumenya ona tha iria wonaga nguru ikarite haria ruthingo-ini tathiaga ri tha yo maita meri ni koragwo eri right in a day twice a day ungimirora twice a day exactly thayo ni gukwira mathaa haria yarugameire mathaa makinya muciari ucio no ngemuona ari o mukuru ri twice in a day might be right neguo muthikiririe no muone riu twarikia kurora maundu macio ri riu murutwo ari ready akamenya atiriri nie nguthoma kothi ino no riu nakuo twakinya hau bwana kama uri njaga hari undu ingienda kwira muciari uhoro wa menya riu murutwo ni kie gwikari na maundu ma mothe riu ni twahota kufafanua no kana murutwo kuria Nibs twathie na hamwe nawe na ndukamutumie wiki ninge muthie mukarwe hwaini wega ni umuke nake wi muciari tondu bara ici tie thira na ihinda ritietagirira muthamaki tiga guikara wiciritie ati rucio niguo mugoka now twarikiririo guo ri ni wega muciari agithie gucaria thukuru amenye undu umwe thukuru andu anini kiria kimakenagia ni thukuru iria ekwambata na lift ringi athie ngoroba ya 24 athie ngoroba ya 10 ni kundu kwega riu uguo maundu environment tondu riu kiria arutwo maroraga muno ri maroraga campus life makarora I want a cool campus life akariganirwo ni ko riria certificate ekoima for example certificate woka gwitu wathoma journalism and media studies certificate yaku ndiri handu ekahurwo mbica ya thukuru wa Nibs acha ni content ni kiria ki mutwe ugakua uinukie mucie na uria nyonete tondu ndi muthiangu mathukuru ma muingi ni thiete mathukuru public TVET na ringi ona ngacera private TVET ni wega na ni njugaga uhoro wa guthoma kothi no to horo ni munene gukira kugura githaka tondu riri na ni kothi tari ungia kothi ya journalism na tamu 8 na ringi school fees ni 20,000 ri ni iguko 200 mekindu na time iria murutwo investite haria niki gitumaga muciari ekwenda gukinya reception kana akareherwo kabuku tagaka agatuika convinced to ni araiguire njenga akiaria na koiga mwana eguthie guthoma kothi iyo agacoka agaitirira mbeca ciake murutwo ndari undu angika
undu uria ungenagia bwana kama unetari tari ungeingira haha oguo ri digital manager ngora haria reception ajira Mr Jenga nduradirikana I was in NIBS 2018 hindi wenge toimire nawe haha ri over 4 students came to say hi outside there arutwo aria tuthomithitie mararuta wira guku Royal Media na muno makugithiria na gitio kinene muno tondu riri githomo kiria mathomete ni githomo nao they are proud of kamera ici cie guku ti kindu meguka kubundithio is only polishing them up acquainting them within a day or two makaingira wira-ini why tondu na ithue as NIBS Technical College investment iria twikirite in terms of facilities either ni course cia journalism course cia fashion and interior design tuoka koni course cia engineering ndakwirire before our founder director the late Rizi Wanyoike passed on twari bururi wa India maita meri gucaria equipment cia engineering tondu bururi ucio ni uthiete na mbere muno in terms of engineering tugekira machine icio kuu nigetha riri murutwo akiuga ni arathoma electronics iri ni murutwo kuhota go stand the test of time employer kiria aracario muthi uyu ri ti andu aguthie guka kuri train ringi no cio niguo thina uria munene riria nguona aciari hi magiciria atiriri to ni merwo githomo ni gikurihwo kuria ni marerwo ni tukumuhe capitation ni giatuhuri no wakora arutwo mekiritwo arutwo 90 na riria meriga gutumirwo mbeca ni mieri 6 mithiru ri we okoiga tondu murutwo hi ni athire gwa thirikari ni athomaga gutire kindu ta kiu na employer does not care wathire gwa thirikari kana wathire private employer cares about nie ni ukuhe solutions ya mathina mako nie ri ni uguteithia kambuni yako ekure nie ndigutira makania kana andu ari othe ngwandika megukorwo muimite from a private institution as long as kambuni yakwa ni gutuika profitable number 2 dirikania ciari atiriri generation iria turarera ri although ni ndoigire ciana gutire matuku maticiaraga ciana ri ni wega ciari mamenye ati mwanake uria wikuo riu kana muiritu no nginya mo occupy kuma kiroko nginya hwaini no nginya amenye ritho riaku is a compound eye riria watwara murutwo thukuru erwo kirathi eguthoma mathaa meri mathaa mau mangi kuma kiroko nginya hwaini wiyurie athiku na thukuru ingiko ndire na facilities na ndire no hoti wa kugura equipment kugura facilities cia gwikithia practicals ri gutire hindi arutwo acio mangituika engaged na muciari uririkane wega bata munene to gutuika tu no aria miaka 3 thukuru bata munene ni riri miaka 3 niki wainukia both in terms of academics at we trained na we na skills no over and above we modo an all-rounded person in terms of character you are properly molded we modo ungihota kwirugamia gikuyu kiugaga na ringi rwario ru ni ruiguikaga tari rwario rwa kunana na ti kunana ni aria mataere waga gikuyu ri gikuyu kioigaga Kenya kiriitina nikio kiigaga tondu riri wewa utari ni githomo no ukorwo nakio no wandikwo wira toyu ri ringi ni tuge you have an uncle maybe ni wageririe mundu agiguthaithanirira ukiandikwo no we woka ni wahotire kwiiga tonu aheo mwakanya kauga guka internship Royal Media ri na mwathani aguteithia kwa hinguka mwanya waheo wira ri no uhote kwiiga kambuni no irugamio ugo yuge Jenga uri urutaga wira Royal Media ni tukumu promote tondu wa ABCD uguo niguo ndiramini ngera muciari ni wega uhote gukorwo githuthuria college ni riku na maundu mani njugaga muciari ni okia challenge ni ndi Jenga NIBS ndiagaga na across the campuses mundu agenda na makwa na kumiona tondu riri I would always want to defend uria ndiroga haha ona rucio na ciari aria ngwiciria marerora na matwana tungana na ori they know kogwo nie no njire muciari atiriri programs icio cie NIBS kiria gitumite NIBS ikorwo ari unique ti gutuika ati curriculum itu ni different no ni gutuika curriculum itu to me interpretaga na tukame implement in a different way meaning yatiriri it is differentiated guthomithia ri tod mwalimu ri ni kuri kindu twitaga differentiated learning arutwo aria tukoragwo na uri ni turi na arutwo mari na grade ya D murutwo ucio ri no twae kumwita sururana no tumwite time taker tondu akoo ni mathabu ri arathie guthoma no age kunyita ta murutwo uria wina wanyitite A no murutwo ari no hoti wa kunyita mathabu mau angithomithio wega na thomithio concepts icio kahora good. Riu bwana Jenga ni uratutara na ugatutara ganturakena tatwire atiriri
riu kothi iria main pio Niguo. korea NIBS Yes. ni ireko. Thank you bwana Kamau. Thukuru wa NIBS ugayanitio in terms of schools. Yes. Ni tuli na School of Business Studies. Na guku ni tuthomithagia kothi cia business, kothi ta business administration and management, kothi ta ya human resource management, kothi ta supply chain management na noyo yoikaine ta procurement, na ni tuli na kothi ya shipping. Ni tuli na department yengi tubundithagia kothi cia accountancy, eyo ni CPA iria yoikaine no muthi no yoikaine tondu no tugitaragirwo mathabu. Kwoguo twina CPA kuma level 1, level 2 and level 3. Cio nicio cia combine ro CPA 1, CPA 2, then 2 and 3, 3 and 4 and then 4 and 5. To School of Business. Iyo ni School of Business. Then toima hau ri ni tuli na School of Hospitality and Tourism. Ni tuthomithagia kothi cia mikawa. Na toria athikiriria eroreria itu moiri NIBS Technical College neo owner Aemoli Hotel really present day Swissbell. Na gitumi kia eto Swissbell, we brought in a management company kuma bururi wa Dubai. Moke manage mukawa ucio in terms of management, but the property still remains as NIBS property. Na arutwo aitu neo mari priority ya kuheo wira kuo na makiria kugia na chance ya dual training. Wa train NIBS as a waiter ugoka ukaheo mweke wa kuhota ku perfect skills ciaku na ku build confidence ahakirishwa. Ni tuli na kothi ya international tours and travel na andu ni meciragia hihi kothi ya tourism ta yathirire. No kothi ya tourism ndithirite. Kiria yekire technology yokire kimicenjia. Arutwo aria turathomithia riu kiria turamathomithia muno ri ni uhoro wa kumenya ku put tour packages together na guciput online na kuhota kwendia. No uhote guthondekera mugeni urathie China thabari ya thabari ya guthie shopping, uhote kumu identify ra malls iria relevant na kuria gukoma, uria gukona transfers kuma kuria airport guthie kuria arakoma, uria arikia thaa 8 to ndegituraga aguraga guthie sightseeing agekenia. Maundu ta macio ni muturamabundi ufangire mundu rugendo ekuraihu wewe guko. Correct. Akinya Kenya ri Mombasa agathie ha agakoma ku maundu ta macio. Yes. Okay. Wonderful. Na ni beca theri. Ni beca theri. Kuma hau ni tuli na kothi, ni tuli na School of Engineering. Na thukuru wa wito wa engineering ri niguo cio ndoiga turathomithia kothi ya electrical and electronics engineering, ni turathomithia motor vehicle technology, na ni turathomithia plumbing. Kuma hau ni tuli na School of ICT, guku ni tuthomithagia kothi ya computer science, applied computer sciences, ni tuli na kothi ya computer engineering, na ni tuli na packages iria cietagwo international computer digital literacy, tondu warutwo aria mararikirie form 4 na riu ni marakihariria aria magugitonya university. Jugi atiriri no tuli na thukuru ungi wa guthomithia kothi cia hair dressing and beauty. Na rimwe ni njiguaga kothi yo ya njuiri ikihuthio na andu makoiga ihi tondu waguire ni ugugithie guthomera njuiri. Andu makazoshiti uhoro wa guthomera kothi cia njuiri tari ya andu aria maguire. No ni ngwenda njuri atiriri ona professor uria muthomu muno ejagwo ni ababa, ndari ejwo ni professor mwenzake. Ona president atakiria eja. Ona president ndari eja gone Kenyuthi. Ona first lady makeups would be done by a beautician. Na kwoguo tumenye atiriri uhoro wa kothi ino ya cosmetology kana hair dressing and beauty is a profession ikohe ciana citu mawira ne hote gutuma merugamirire. Ungirora inyuthiria, ungirora spans iria ihinguritwo riu Nairobi all over ni ugukora kundu marahia 13,000 14,000 ithuarume nie ngianjiriria gukura na guthie Kinyuthi twarihagio kibau na ciringi 5. Thaa ici ni 500. Riu turihaga 500 na ta ithuarume tutekuhota kuiga njuire nie nawe ri twejagwo o kiumia kwoguo ria unyenjaga ni oi wega ena ciringi 2,000 kuma kiongo kia jenga per month. Kwoguo ri angigikorwo na arumi angi 20 arenja ri na rimwe ni ndaraga riu tondu arumi aingi aria tugukianjiria kuruta tubui guti mundu enda gutiga njuire ri ukona twarite raini 10 tugatururwo igatururwo na hatiri undu mune 500 maundu maya na ni moda kwirire hindi wenge ngikwira kama hu atiri these are decent jobs. Kiria kiuru ni ati tariu niona haria thia kwenjerwo ri aria menjanaga Kinyuthi kiu ri they are not ti andu aitu ti andu aguku bururi uyu ni ukuigwa rwario ruria mararia ndungimenya ni oki ukeyuria atiriri kai andu aitu mathire ku
kayana kia itu matangioa mawira macio na mawira macio ni more decent gukira guthie kugucia koroga. They are more decent jobs. No ni tondu ringiriri aciari ni twaigi noire na tukiona atiri hatiri bata wa mwana kio wakwa to ni anyita D agathome na ngakiuria atiriri wanyita D guka kunyenjari ni githungu kiriku kunindi kunjariria egoria njengari ni kuri kothi ya mwanake na muiretu gutiri karia one mwatitu ikite niri jenda umuthi uyu ri airetu ni kuri muiretu gwitu warikirie electrical and electronics engineering akiandikirwo ni Kentraco ni aya macuhaga na waya cia thitima na guku ici cia high voltage 66 kVA kairetu kau ni gathiaga na nyamu icio parachute icio kuria iguru agikorwo muiretu ni ekuruta wira to cio ari engineer ri niki gutire karia onemwe mundurume na uria arume mariganagirwo ni atire ni ndi mundurume ingetuika beautician ri atumia mekwara raini mwena wakwa o uria ithue ona ithue tugithi guthambio mutwe ri niri akuona tukiara raini mwena uria wina arume tukwenda moko kuigua guoko kuu ni kugeni kurako to uria ukihutagia wi wabici no uraigua you feel good na kuoguo opportunities ici ni igutuma andu maan ni turi na kothi ya fashion and interior design no horo wa fashion and interior design tikiria ningi aciari tondu kuria gicagi andu ni maragia miario gatuma karia imenwo pio gitumo iyo ti kothi ya gitumo ni design uroka guthoma tondu muthi uyu andu marenda designer clothes no ti ati uroiga mwana wakwa thire gwika gitumo ati ona ndungirugama wende kuga niki uthomagira no you are a designer na we mundu kuhota kurugama no kahota kwihegia kuria andu boga ati gitumo na bagathukiriria maundu bagakorwo batai kindu gikweka kiega njugi atiriri kothi ici ciothe ndataririo horo wacio ri mundu wanyitire grade yake ya A B C up to C minus ena ni qualified guthoma kothi ya diploma guthie na iguru mundu wina D na D plus ni qualified guthoma kothi ya craft certificate na mundu wina E na D minus ni qualified guthoma kothi ya artisan meaning hatire mundu legally ungikorwa ari mucie oige araremwo ni guthie na mbere na githomo tonda ina kiria ni ri muroyana twina match intake ni rathie na mbere na muthenya wa Monday mweri 18 niguo arutwo magakorwo makiingira na nie no nyende muciari handu hatutengere riria gutukire ri twitikire guka riu umuthi rucio juma no tugakorwo tuhingurite come one and you come on ukai tucire tondu turacira horo wa maisha ma mutu ma ciana citu na njugaga ona riria tukahuruka kabuku karia gakandikwo kiria kinene gikandikwo je gatiga ciana na mutumia maundu mau nimo makoma mari bata na kuoguo investment itu iria nene ni ciana na hau niho twagirirwo ni gwikira focus. Good. Daigua kurigana nawe Njenga ati NIBS ni kule School of Business, School of Hospitality and Tourism, School of Engineering, School of ICT na School of Beauty. Rutajira atiriri kiuria ndona kiega muno hakirorio ni mwiroreri guku gwitu gikoyo-ini ri to ne turakiariria ri aciari heka mutugo moete na mwiroreri uyu onete undu uyu ari kuri Eldoret etagwo Trocadero akona ati aciari mwana arikia 80 kana arikia form 4 kindu kia mbere kira muciari ereciria agikira mwana uyu ni kumugurira nduthi aumira na nduthi bara akuage andu kana akuage merigo mutugo ni mwingi muno uko gwitu gikoyo-ini Njenga we mwarimu ni we bata wa githomo ogiariria muciari umwere atia ona mwana kioyo wa tindika muciari amugurire nduthire tamatare tatwire niki gioka meciri ni makunda kwira ugu thengio muno ne nguga handu ha twina category igiri ni kuri andu aria marikirie thukuru tene muno mari na miaka 50 makona ta matangicoka thukuru acio no to understand no mwanake wa miaka 18 kiuria kiria njuragia niki wakigirite ki form 1 to form 4 gutwarithia nduthi you don't need a form 4 certificate ni gutigana ungiatiganite na thukuru gukira guthie thukuru njira muciari ugwati uria wiho ni atiriri miaka 18 mwana uyu no mwana nari under formative stage
Form 2 mostly ni hosiana irekageria adolescence is the peak of adolescence. Kogwo no form 3 na form 4 abiriria kuhana taragi marameciria. Woka wa mo exposed to the world. Ukamuonagia no inukage otuko, ukamuonagia riu ona no urure, wina tuthendi twaku mondo, ona aria maranyua gacohi no unyue nawe kamwe tondu ni uramiki mbeca. Ni wagiria mwana uyu akure hamwe na andu aria arika riake peers. Na niki andu mokaga cukuru nigetha riri ukeyongerera miaka ingi 3 kanena uri cukuru handu urathio na mbere na kurorwo na kumoldwo na guteithiririo gukura meciria. No ngirikia for example rikie kothi yaku ta electrical installation na niguo ndiroigite rira ndirari ha ringiri gutiri kigirio ngikorwo gatuthi no wenda gutwara ri wina ko no ugatiga uthia na ko wira ugakaiga haria hwaini warikiririo ngeigwa ni ukwenda gukua wone tigitiri ni ugukua no tio karia yaku ya mbere niki riria ugakura tondu ithwe tukuagwo ni nduthi na nie ni nguagwo ni nduthi twehithaga thutha wa mundu ucio tukuite ogwo ni heho pneumonia ukirikio ngimenyera gukuo kiumia kigima pneumonia ikuihurite githuri muthuri u mwanake uyu riria kaiga nduthi yothe na ni urona oho thibitari ciothe gutiri kundu itari wodi cia kumacuria magururi riria mwanake uyu nduthi yu akamiga thi athirite atari hinyari agacoka coke muciathie kuna ndari kindu ogwo gutwarithia nduthi iyo ti kothi jenga ni kurikia turarikia niguo ndirero twina ndagika imwe ya kuga horo na niguo wa muciari amenye horo wa marihi fithi kuria nibs mu tugwikate thegio muno uhoro wa marihi nibs na nindoigite hindi wengiri ni ndona muciari uranjira haha ari kuria Laikipia na no ende mwana wake oke guthomera nibs ni tuli na accommodation facility ya nake na iritu tulihagia ciringi 900 ni ciringi 300 per day murutwo ari na breakfast murutwo ari na lunch murutwo ari na supper na ari cukuru kuria we muciari we na comfort ate ni ukuria jenga mwana wakweku school fees itwerenjete from 16,000 nginya 22 depending on the course na ni twitikageria muciari kuriha as many times as possible o uria wonaga marihi o uria wonaga mbeca ciaku as long as tamu igithira ni ugukorwo ukiriete school fees yaku ithwe tutingirwa ni undu wa school fees tiga guo ya muciari tondu na number 2 tutiroigo wate tondu kuri shortcut yone mwe iho githomo na ni gwenda woka you first walk round wone facilities icitu ucoke uigwe ati the same school no yo rakwira atiriri ukana kiria wamba kuona then icingi utuhege athi nawe uhote guhingia giathi giaku juge bwana kama uri gwenda kuheana namba eno ya thimu na juge haria campuses icitu iri kuria Thika Road twi haria Thika Road Kibo Ruiru guku Nairobi twi nyumba itagwo Agro House goroba ya gatatu haria hakuhi na railways na kuo kuria Ongataru Ngai ni tuli campus itu njira ya guthie Masai Road about 200 meters kuma haria Bara Junction on your left hau niho campus itu iri namba itu ya thimu ni 0111 030 ni 0111 030 100 011 030 100 kiugo kia mwisho bwana kama una ni kiuria kiu kikuritio haha ngirikia ni atiriri kuri muciari ukoretwo haha kinjira murio arikirie thukuru ari na miaka 37 yari o nyumba ni aregeire kuo yathiaga wira amutigaga kuo riu ni mahitanitie na muthuriwe ngwire atiriri mwathani riria ari guku muhuro wa riua abundithanagia na ngerekano na ni atwiraga muno tukerute na mukuyu akera kiguta gikerute na thigiriri ngoko iria tuiri riria ngoko yaturikia yatura tucuiri ihinda ria kinya ri ngoko ikanyaga tucui tume tume haria ikomagiriria nigetha tutige gucoka hau tukeikarie anigo iria twaragio horo wayo igwigiraga meigua igekira gitara nigetha tucui tutigacoke muciari gira meigua ikira nyumba remove na nejira ngaciari remove those privileges gutiri hindi murugu agirokagira matumbe mana uigite fridge hau ugiraga nguku ugoka ugaikia kuo ucoke uge murugu ni akouma cihingire bedroom kuria muikaraga na muthe mutigire githeri ko make that environment so uncomfortable nigetha oime athie ikira meigua thank you jenga
Wogo arĩa nyendete na marĩa mangenagia kira meigua atĩ ararĩa matumbĩ mana rũcinĩ. Yes. Thengio nĩ Alan Jenga kuma Nibs Technical College. Yes. Umemerekia mũrĩhĩre. Njoroge ũkai mwena Betty. Sawa. Thank you bwana. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Top Care Alliance Kenya. Muriaga ni Peter Gichoki, chairman Top Care Alliance Kenya. Omothe ni muthenya munene muno tukihingura mugunda uyu mweru wa Juja phase 57. Na ha uhoro mwega ni ati ici ciothe ni title cia mugunda uyu. Niguo wagura kia giaku mugunda-ini uyu